Eh kunomyalezo ke la ovelile yeah engimele ukuthi ngudlulise umyalezo ke lo ukhuluma ngokuthi asitshele abantwana iqiniso ngendlela ovele ngayo ke bovele njengomyalezo o-urgent obalulekile njengoba nje izinto zishintsha abantwana bethu bangasali ngemuva eyintweni zithina ezisicindezelile nezasicindezele manje ongenzeka ukuthi in denial ngazo ekuthina abantwana bethu basibone njengabantu ngaso sonke isikhathi abahle kanti khona la sishayise khona singenzanga khona kahle kepha abantwana bethu masivela kubona sivela njengabantu abenze kahle. Ngiyacabanga ukuthi ilelo qiniso ke kukhulunywa ngalo la ukuthi asibatsheleke abantwana bethu iqiniso kusuka ke kuthina ukuze iyofika emuva emakhehleni nasezalukwazini nangenkolo into enokwenza nje neqiniso asibafundise abantwana iqiniso siphinde futhi sibatshele iqiniso. So iqiniso ke elokuqala engicabanga ukuthi lona elibalulekile ezithi mazenzeka izinto sibafihlela abantwana bethu izinto esizenzayo. Kungenzeka ukuthi awushadile njengoba kumanje nje into yakho njengoba ingacaci kahle ingenxa yakho ukuthi wena ngesikhathi befika abantu abaright empilweni yakho wabafebela awuwenzanga kahle kubona kodwa ubatsheli abantwana bakho iqiniso ukuthi wena ukuze akushiye ubaba wengane yakho wawuphuza kakhulu utshwala wawuhamba ama-club ungenaso isikhathi sengane ungenaso isikhathi sakhe. Awubatsheli abantwana bakho noma umntwana wakho iqiniso njengobaba kubo ukuthi azakushiye uma weyingane zakho ingenxa yokuthi wawuyibeka wena phambili ungabeki abantwana bakho ungabeki uma weyingane zakho phambili wawuhamba nabangani kakhulu uphuza utshwala kakhulu uma ubuya emsebenzini kwezinye ikhathi ungabuyi ekhaya uyihambele la uyihambela khona ubuye izinto zonke lezo engimele abantwana bakho ubatshele zona iqiniso ukuze bona bangazenzi babone ukuthi njengoba uma eseyelonely kanje njengoba umama egowisha ngolimi lwamanje into emenza ukuthi agowisha ingenxa yokuthi izinto azenza ezimbi utshala uvuna akutshalayo manje umbonise noma umtshele lokhu okuvunayo ukuthi ukuze uvune ukuze ube kulesi state noma kulesi stage okusona manje ingenxa yokuthi wena ongenzanga kahle awulalelanga abazali bakho ngesikhathi bekuyala bethi ungazenzi izinto njengokuthi uhamba ulala ngoba uhamba uqoqa wonke ama-spirit angasile abafana ngeke baze bakumele lokho abafana bazoqeda angeke uze uthole umshado mawuhambe uyifaka ngapha nangapha akuwakhiwa kanjalo umuzi umuntu wesifazane akahlali kanjalo kodwa uhlala ngentombi uyitshela ingane yakho ukuthi izo zonke izinto lezo ezaba yi-build up ekutheni ingane igcina ingasenayo ubaba izo zonke izinto wazenza ezimbi ezagcina ukuthi abantwana bakho bagcine bengenalo ikhaya. Kubuhlungu ke masikhula sabantwana singabi nalo ikhaya where we belong uhlala noma wakho ngala ubaba wakho ulapha kuze kube wena ecabangela ukuthi ngenzeka ukuthi mhlawumbe ubaba waba nemistake noma umama waba nemistake ekutheni mhlawumbe ngize ngigcine ngingabi nale ikhaya mhlawumbe ngize ngigcine ngihlala kagogo ngize ngigcine ngihlala komalume izo zonke izinto lezo ekumele sibatshele abantwana bethu ukuze bangangeni ekhinsini noma emgodini thina esangena kuwo ngenxa yokuthi asikhulumi iqiniso asibatsheli iqiniso ukuthi sihlulekile esikwenzile kubi ungalaleli imphumela yakho ayikho into elungayo ezimpilweni zethu kuye ngokuye kuze kube iqiniso elihambisana nenkolo. Sikhohliseke kakhulu ngeBhayibheli kumele sikufundise lokho ezinganeni zethu ukuthi iBhayibheli i-90% yezinto eziseBhayibhelini zamanga azikho azilona iqiniso zisicontradictor zona lisho lokho iBhayibheli nini selisho lokho lisho lokho lokho
okucacayo ukuthi iBhayibheli labhalwa abantu abafana nathi ngenhloso noma ngeagenda yokuthi ke sicindezeleke, sihlehle enkolweni yethu, siforced kweyabo noma siphoqelelwe kweyabo inkolo. Kodwa lokho bakwenza ngani? Bakwenza engathi bakufaka kwisystem, bakwenza kunesystem abayisebenzisayo yokuthi sigaxele, kepha kodwa singaboni ukuthi siyagaxela. Lokho okwenza ukuthi singabe sakwazi ukuyicabangela ezinye izinto noma sizibona ukuthi it doesn't make sense, kodwa sizamukele ngoba ziza nabantu abamhlophe, ziza nebala elimhlophe. Sibatshela abantwana bethu ukuthi abelungu abakaze basithande. Umlungu wayengeke aze alethe iBhayibheli aze anike abantu for free, kodwa inhloso yabo ukuthi kumele babone le heaven noma kumele baphumelele empilweni. Kodwa izinto ezifana nemali nengcebo kuyizona izinto eziqhubezela phambili, izinto ezifana nomhlaba. Bayithathe zonke lezo zinto kuthina bese besinika iBhayibheli kuphela thina ukuthi ke basikhethela wonke ama-characters aseBhayibhelini angenzi sense, sibambelele bona-ke thina izinto ezibalekile ezimpilweni zethu, njengezwe, izinto ezibalekile empilweni yethu njengezinto ezifana ne-infrastructure, izinto ezifana ne-technology, izinto ezikhulisa umuntu, izinto ezibuilda imindeni, izinto ezenza ukuthi umhlaba ube ngendlela ehlelekile, ukwazi ukuphila impilo ehlelekile enhle emhlabeni nezingane zakho nemindeni yakho. Abakuletha belungu kwakusidivide, uhlukanise ukuthi imindeni kuthina abantu abamnyama ingabe sasebenza. Baletha ama-right amaningi ayifavor kakhulu abantu besifazane ukuze kuqedwe amandla abantu besilisa, ngoba physically sakwazi ukulwa noma bakwazi ukulwa okhokho bethu ukuthi bangasicolonize physically, base besithola spiritually ngokusebenzisa abantu abesifazane ukuthi basingene ngabo ukuze bakwazi ukusinqoba. Izinto eziningi-ke seyiqala ivela manje ngoba sekuyisikhathi ukuthi zivele. Ingakho abantu abaningi bevusiwe bekhuluma noma befundisa ngeqiniso ukuthi abantu okuyibona abafa befela ukuthi thina siphile njengoba siphila manje. Bangasuthi uyabheka ngendlela esiphila ngayo la ezweni lethu eSouth Africa noma eAfrica, noma ayecolonizer amanye amazwe ephucwa yonke into okwakuyiyona phesheya. Amaningi amazwe isiqalo sawo kwakuwabantu abamnyama, kodwa abantu abamnyama manje abekho, babasusa bonke wangena bona. At least thina la sisenazo indawo ezisengaphansi kwamakhosi. Lokho kukhomba khona ukuthi kunabantu abafa. Ucabanga ukubhekana nempi wena uphethe ihawu nomkhonto, namanje abantu baphethe amabhomu, abantu bephethe ibhabe nendubulo, kodwa bakwazi ukulwa bayenqoba izimpi. Sikhuluma ngabantu abala kwaZulu, sikhuluma ngabantu amaPedi, sikhuluma ngamaXhosa, sikhuluma ngabeSuthu, sikhuluma ngazonke izinhlanga ezikhona la eSouth Africa ezakwazi ukulwa ekutheni ke sikwazi ukuthi siphile. Ibona-ke labo bantu-ke labo ekumele kuhlale sibakhumbule, ngoba ibona abantu abafa kabuhlungu ezintabeni. Ngendlela abafa ngayo ibuhlungu kakhulu. Imagine ukuthi ukhokho wakho uyabaleka entabeni, athi usathi usabaleka kuqhuma ibhomu limhlukanise umzimba, enye iphathe umzimba ibele, enye iphathe umzimba ibe ngala, kuchitheka igazi. Igazi-ke lelo abelungu abakushintshe lokho, bathi kwachitheka igazi lomuntu oyedwa. Umuntu oyedwa singamazi, ungangazi futhi uzumphuphe nokumphupha ukuthi uyena wafela izono zakho. Yizo zonke izinto lezi kumele siyiqondise, sifundise ngazo ukuthi akekho umuntu owafela izono zomunye umuntu. Laba abantu ababephiwa amandla ababebizwa ngama-prophet, no, ama-prophet bakaNkulunkulu, bafela iqiniso ukuthi bavukela umbuso. Awuthi ngenze example mhlambe kuzocaca la ukuthi ngikhuluma ngani. Nangu umkhwanazi esimaziyo sonke. Umkhwanazi kubo bonke abantu ababengakhuluma iqiniso, phama umkhwanazi kuphela abakhuluma iqiniso. So ama-prophet-ke ayibulawela lokho. Ngithi abantu abaningi manje bafuna ukumbulala umkhwanazi ngoba bathi uvukela umbuso, ubaphuca isinkwa emlonyeni. Abantu abasebenza ngobuqili, abantu abasetshenziswa amadimoni ukucindezela abanye abantu. So ukuphakama kwakhe elilwela iqiniso, mayengahamba manje emhlabeni, afe manje emhlabeni. Bawuliphendula abelungu iqiniso, noma ugovernment oliphendula iqiniso, ukhuluma amanga kumkhwanazi. Izinto-ke lezo ezenzeka kubantu ababe amaprofeti bakudala, abantu abaphendulwa
kwathiwa bawoJesu kepha kwangabona uJesu kwakamaprofeti lawa ayekhona amagama abo abanye siyawazi amanye asiwazi kodwa ke njengoba ngifundisa noma ngithiwa ngikhulume ngaleli qiniso leli engifundisa ngalo manje angigxeki angifuni ukubiza futhi igama lomuntu noma igama lenkolo kepha ngifuna ukuthi siqonde iqiniso ngendlela elingayo ukuze abantwana bethu abakhulayo bangakhuli befana nathi baphoqelelwe ezintweni sayizafundiswa ke thina sakhula kwakune subject into eyayibiza ngezenkolo efundisa sesingazi ukuthi sisixeshwa amanga sifundiswa amanga sithundwa imiqondo ukuthi singakwazi ukuyicabanga noma sizibona izinto ukuthi zasingenzi sense ukuthi akekho umuntu oyengakhuleliswa umoya umuntu avuke umoya usumkhulelisa izinto zonke lezo thina esafunda sikhuliswa ngazo siphoqelela eziyisubject esikoleni futhi kuyakuphoqa lokuthi uzodlula esikoleni ubona uyifunda abazali abantwana bethu thina kumele sibafundise iqiniso ukuthi abantu okuyibona ababafela njengoba bephila besemhlabeni wabo abantu abawokhokho amakhehla amadala uyazi kubhlungu ukuthi izinto mawuyibona ngendlela ezenzeka ngayo noma uvezela ngendlela izinto ezenzeka ngayo yazi ukuthi kunesigaba lapho ogogo bethu babebalekisa izingane zabafana ngoba zayibulawa zibulawa yini zibulawa amazionist nawo esizwa amanye amazwe ayekhona phesheya ukuthi ke akubulawa amandla abantu bala eSouth Africa abamnyama zayibalekiswa ke izingane zabafana ziyocashiswa la ecashiswa khona ecashiswa ehlathini impi izindlule ezinye ke zayigcina ebuya ezinye zayiphelela entabeni zingaziyo ukuthi zasho naphi lezo izingane lezo zifela kulezo indaba lezi cabanga lobo buhlungu ke lobo izingane zifaka buhlungu zifela entabeni zifela ini njalo zifela ukuthi akumele kube khona abantu abayola nabantu abayomela iqiniso kumele bonke labantu ababe neqiniso nababe bazi iqiniso basuswe bonke ukuze bakwazi ukufika nalenkolo yabo nale system yabo leyayigcinezela la izogcinezela thina futhi abantu abamnyama njengoba sasibulawa ngendlela sasibulawa ngayo ingakho ke kwagcina ngasalanga abantu ababenolwazi olwaqondile olwalusiqondiso olwalusifundisa abaprofeti izazi ezayifundisa ngeqiniso bonke labantu bayabulawa kwase kuthwala ngabo basebeyaphendula bejikwa sekuyisa sebe imoya yamadimoni imoya emibi esicindezela thina sitshela ukuthi ayisihamba ngendlela kuyiyona kanti sekuvuswa abantu baphendula so iqiniso ke lelo engicabanga ukuthi abanye benu bayalazi okuseleke manje ukuthi silifundise ungalingabazi iqiniso ngoba kukhona ukuthi uyalazi iqiniso mhlawumbe uyasaba ukuthi ngizoyiqala kanjani indaba ngizoyiqala kanjani indaba isikhathi ke manje siyiqale futhi uyifundise emndenini uyifundise izingane zakho iqiniso uze izingane ezokhula noma sihamba thina emhlabeni izwe lo sala libuya izingane zilazi iqiniso ukuthi naba abantu ekumele obebone sibakhumbulayo abafa ukuze thina sikwazi ukuphila ngoba nathi ngabe la kugcwala abelungu ngabe ayikho into yethu la ngabe asikwazi nokuphila ngendlela esiphila ngayo ngaba sikwazi nokutshala ngaba asinazo izindawo ezisemakhaya ngokuthiwa abalwanga okhokho bethu abalwanga abantu abafana noNkosi uShaka impi yasesandlwane yasinqoba izimpi eziningi ezazenzeka kuma different tribes la eSouth Africa makuthiwa lezo zimpi lezo awaphakamanga amaqhawe alwa ngabe asikho la isikhona manje ibona ke labantu kumele sibakhumbule hayi sitshele ngomuntu okuthiwa wafela izono zethu mawungabulala umuntu manje uzohamba uyejele uboshwe kwakusene unesigwebo sentambo uyofa uzobe kuphike lo ozobe ethi lesi sono senzile uyasula kuwena aqhubeke uphile emhlabeni uma ucabanga ukuthi kunomuntu ofela izono zakho ngabe amajele akhona ngabantu bayaboshwa amajele ngoba ngabe uqeda ukubulala umuntu bese ubiza lo wakufela ukhuleke kuyena yamacala akho noma izono zakho sihambe akukho lokho okwenzayo uyoqondana nawe you will take a full accountability ngokwenzile wena ekutheni ucele inhlambuluko ezonweni zakho akekho umuntu oyokufela ukuthi wena uthethelele isono so izo zonke izinto lezi esithi masicabanga ziba buhlungu kakhulu zibhlunga lendlela exakayo ngokuthi thina sesikhumbula noma sesenza izikhumbuzo zabantu abangenanto yokwenza nokuphila kwethu abangenanto yokwenza nezimpilo zethu abangenanto yokwenza nokuqhubeka phambili kwezimpilo zethu
abantu-ke ibona abahamba emhlabeni abafaka kabuhlungu siyabaziba. Lathi iBhayibheli noma bathi abelungu asibabize ngamadimoni. Abekho mase behambile emhlabeni, bahambile emhlabeni. Asikhumbule kuphela laba baseBhayibhelini, uAbraham yonke le nyakanyaka le yabantu abaseBhayibhelini abangenanto yokwenza nathi la eMzansi. So bengithi ngicaciseke lokho ukuthi engingadlulanga-ke khona noma engingakushongo okubonayo ukuthi kuyiqiniso kuyadinga ukuthi izingane zazi ngakho. Asibafundise abantwana bethu iqiniso, selikhulume iqiniso nangezinto thina esingena amaphutha nazo esingayiqhenyi ngazo, kodwa sibafundise abantwana ukuthi-ke njebe nginjena nje namhlanje, njengoba ungibona nje ngiwe kanje, njengoba ungibona nginje ngihlangahlangene kanje empilweni yami, imina ngikwenzile lokho. Angilalelanga, bengihamba ngingenza izinto engabhadlile. Umphumela wazo ukuthi umntwana wami awunalo ikhaya. Ngahamba emshadweni ngoba ngangihlule ukulalela umkhwenyana wami. Ngahamba emshadweni ngoba ngahluleka ukumamela ubabezala nomamezala. Ngahamba emshadweni ngoba ngangingalaleli nonkosikazi wami, ngangingamlaleli, ngangibeka isandla unkosikazi wami, ngaboshwa umuzi wami wabhidlika. Bakhulumeni amaqiniso ukuze umhlaba uzokwazi ukulunga. Bengithi angikuvezeke lokho. Ngicabanga ukuthi khona lapho ekuzosiza khona. Inkosi inibusise.